Ka Joint Action Committee of Local People on Kenchi Hydropower Project kabahap haki Artuli ki district kata ka West Coast Hills but ka South West Coast Hills hani kasngi kalai tarik unaitung arajar arpusan kelelek bani kendu ya menteri ketenat boarding UET Mondal man panjing syai habai day bat ka Kenchi Hydro Project habakren sigelat patai kebor na kaleng usketri ke JCLPK HPK uba Sandi Ulaong baka komiti kala panjing syai habai day baka jingsoy MOU biang ke sorkar bat ka company MS Athena Private Limited ka company ka balasya penduk menpentrai ya ka Kenchi Hydropower Project susu ulai itu baka sorkar kala soy biang ya kani ke MOU bat kani ka company namar kani ka company kala kerpat biang ya ke sorkar ban wanra daki buit start sayan kumno banyo kambun ka boarding wadla ka karet Kalian jungka Joint Committee of Local People on Kenchi Hydropower Project kabahap buat South Kasil dan West Kasil. Anda kesini ngilayo wan bandi pendu ya isar iti mandal balong minister incharge. Hak badai berkenika project kepala Islam yang kepala depan hajing salah depan ya sign agreement do akhir nyau. Yang rail askrab no ikan ini Islam kepala dep. De hadin mengilio iya jika soy biang ika MOU berkeju company iwan mentah pan ke jinsan yang jom komen hakanu korkom ba ya company wa scrap mentah korban biasa biang ika MOU jadi kajing pensai lagi minsa ke bedai begini ke bangpa la sign biang ika MOU berkeju company kalau gunung rim nama mensua nagliang ya ika project la penrit no ika jingken jang jang ketam tiam la syu mat penmi ke boarding ke bahe tegani ke company kam yo profit issue hadin kata lamut pen persang ban le no ada kata ka pumping storage mereka kata apat ke state government kam yo jing mentoi ban mi kita raja kar ngi yo jing mentoi ki local people ro yo jing mentoi te halor kata nongrim ye kani ka agreement la skap answa te menta nomor ba kala mi kani ka technology batmai ya ka ba la ka garit makana la ban generate ya ka power kambut jadi lor kalau nongrim nak liang juga nika company la scrap ika MOU mensua kawan biang se government ban kerpat ya government ya sign biang nomor bala yo kita ki tiar bot mai kepala ban ya ka nika electric city kambut jadi lor kalau nongrim nak liang juga government ka ya soy biang ya ka MOU karlang ba nika company halor kalau nongrim ba kani company kala kamtik kamha ya gijing ya dan tiga jongka ya kene project akte kitong kithan kijungi tedai ta kana ta kadaw ba nakaliang jongka government ko asan dian kapanta ka pari ka bangikwa ban dawa manta khmat jong minister ko ba nakaliang jong sarkar kade ban khat lang yangi ka joint committee kitrai kendau government ban company bangin ya kren sani ya kene kam haswa ban stang ban pentrei ya kene ka project kenang bukanam don kedua bijik penwit hak badai begini ka project dan nakaliang juga jung minister hak badai begini ru nakaliang jung I la a ya ka jing menjur bai sa khot lang ya company lengkar lang bani ka komti hak bang ini ban sanjur komlo ya ka ba nakaliang jung ini ban ya separang hak badai bat ka project tentang kita kijing kendu ke jung hak badai begini ka bani minister mentah kesini jung government kam klem don kedua kecing sim jumut na hak badai batngi hak badai bagani nak tak tahu ngiwan mentapan pan ke jing bersai nak liang jok korme kan klik senang ki bahasa project ki bahasa kata kila bandon haki sipo tadi kisna kau suran hak badai bagani kolong ba nak liang jongka korme le kedon be ke jing kumu ke ba kau pun mi kloi no yaki nika boarding lejong namar ba kat kolong menta kolong ba kajing kedu boarding kapala serkai mo lawan mentah dan nak kalian government lagi kuat maha pakan ya just kemat ya kan project tentang kita